Reka ngusuze kandi nongere kukwifuriza ibihe byiza uherereye hose mu isi, nguhaye ikaze kuri uyu muyoboro wacu. Yumva kuri mikro nitwa Peter, ngushimiye ko wahisemo kubana natwe kuri iyi isaha cyangwa uje kubana natwe kuri uyu muyoboro wacu. Uyu muyoboro wacu witwa Ijwi TV, tukugezaho ibiganiro bitandukanye buri masaha agiye atandukanye mu ngingo nyinshi zitandukanye ziba biri kuvugwa. Reka mbitangire rero mu ngingo z'ingenzi z'iki kiganiro naguteguriye kuri uyu munsi w'itariki ya 17 z'ukwezi kwa Nyakanga umwaka wa 2025. Reka mbihere ku munsi w'ejo rero ku itariki ya 16 Nyakanga muri village Rukuru hateraniye inama y'abaminisitiri yemerejwemo umushinga w'itegeko ryemeza burundu amasezerano y'amahoro yasinywe ngo hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inama yateraniye mu biro bya Perezida wa Repubulika village Urugwiro, bifatirwamo imyanzuro itandukanye ndetse ishyira mu myanya abayobozi bagiye batandukanye mu nzego nkuru z'igihugu. Turaza kugaruka kuri ubusanzwe uko biba byifashe muri iyi nama y'abaminisitiri n'igihe iteranira ndetse nuko biba bimeze imbere mu cyumba iberamo mu biro by'umukuru w'igihugu village Urugwiro. Ndaza kukubwira kandi ko mu butabera Sengabo Jean Bosco uzwi ku izina rya Fatakumavuta uherutse guhabwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 2 n'amezi 6 n'urukiko rwisumbuye rwo mu karere ka Nyarugenge, yakijuririye asaba ko yagabanyirizwa igihano ndetse na gito yahawe akaba yagisubikirwa akaba yava muri igereza. Turabigarukaho ku buryo burambuye ndibwerekeza no mu zindi nkuru zitandukanye zibiri kuvugwa mu gihugu cy'u Rwanda, nze kuhava nerekeza kubiri kuvugwa hanze y'u Rwanda. Ndabihera mu gihugu cy'abaturanyi b'u Rwanda muri Uganda. Uwitwa Thomas Lubanga washinze umutwe witwaje intwaro wa FRP Force pour la Révolution Populaire urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashimangiye ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi agomba gukurwa ku butegetsi. Ngayo nguko turi bubyinjiremo ku buryo burambuye, kandi ndaza kukubwira ko igisirikare cyo mu gihugu cya Kenya KDF cyatangaje ko abasirikare 3 bacyo baturikanywe n'igisasu ku munsi wo ku itariki ya 15 z'uku kwezi kwa Nyakanga, ni ku munsi wo kuwa kabiri w'iki cyumweru turimo, ubwo bari ku burinzi mu muhanda munini wa Sankuli Kiunga hafi y'umupaka w'iki gihugu n'igihugu cya Somalia. Turabigarukaho ku buryo burambuye ndibukwerekeze kandi hirya no hino mu isi aho intambara zagiye ku rundi irwego. Turi bugiye muri Palestine na Isirayeli, tugiye kandi no muri Syria na Isirayeli, tuze no kujya no muri Ukraine n'Uburusiya. Ni intambara zigiye zitandukanye ziri hirya no hino mu isi zagiye ku rundi irwego. Turi bubigaruke mu buryo burambuye rero muri iki kiganiro. Ngiye kubanza kwita gatoya nsome ku mazi hanyuma nze tubyinjiremo ku buryo burambuye. Ngushimiye kuba kandi wahisemo kubana natwe, reka tuze tubive imuzi n'imuzingo. Ku munsi wo kwa gatatu w'iki icyumweru hari tariki ya 16 z'ukwezi kwa Nyakanga mu biro village Urugwiro, ibi ni ibiro bikoreramo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, hateranye inama y'abaminisitiri yemerejwemo umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Repubulika y'u Rwanda. Aya masezerano yashyiriweho umukono i Washington DC ku murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'indi mishinga y'amategeko inashyira mu myanya iyi nama abayobozi bashya muri za ministeri n'ibigo bya leta bitandukanye. Ni inama ubusanzwe iyoborwa na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ubusanzwe kandi yitabirwa n'abaminisitiri n'abanyamabanga ba leta muri za ministeri zose. Umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'iterambere, uru rusanzwe ruzwi mu magambo y'icyongereza nka Rwanda Development Board. Umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe mine, gaze na peteroli, uru nguru rusanzwe ruzwi mu magambo y'imine nka
RMB. Usibye abagize guverinoma, abandi baba bagomba kwitabira iyi nama mu buryo buhoraho ni umuyobozi w'ibiro bya Perezida wa Repubulika, umunyamabanga mukuru w'ubunyamabanga bw'inama y'abaminisitiri hamwe n'abanditsi b'inama y'abaminisitiri. Bitewe n'impamvu runaka birashoboka kuba ngombwa ko hatumirwa kandi abantu batandukanye kugira ngo bagire icyo bungura inama y'abaminisitiri ku bibazo byihariye biri ku murongo w'ibyigwa. Iyi nama iterana rimwe mu byumweru bibiri ku munsi wo kuwa gatatu w'icyumweru, gusa siko buri gihe iterana kuwa gatatu, ahubwo ishobora no guterana mu wundi munsi uwo ari wo wose mu nama idasanzwe igihe bibaye ngombwa. Kuri iyi nshuro rero umukuru w'igihugu yateranyije iyi nama irimo abaminisitiri batandukanye, aho barimo nka minisitiri w'intebe Edouard Ngirente, minisitiri w'imari n'igenamigambi Yusufu Murangwa, hakabamo kandi umuyobozi mukuru wa RDB Jean-Guy Afrika, abanyamabanga ba leta muri Minecofine Mutesi Rusagara na Godfrey Kabera, minisitiri w'uburezi Nsengiyumva Joseph nawe yitabiriye iyi nama, retired General James Kabarebe, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Olivier Kabera, umunyamabanga wa leta muri Mifotra, ndetse na minisitiri wa siporo Mukazayire Niri, minisitiri w'ubuzima Dr Sabin Sansimana, minisitiri w'ubucuruzi n'inganda Sebahizi Prudence, umunyamabanga wa leta muri Minisante Dr Butera Iva, minisitiri w'ibidukikije Dr Uwamariya Valentine, minisitiri w'ingabo Juvenal Marizamunda, minisitiri w'ibikorwa by'ubutabazi Major General Retired Albert Murasira, minisitiri w'ubutabera Dr Emmanuel Ugirashebuja, minisitiri mu biro bya Perezida wa Repubulika Uwizeye Judith, na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Patrice Mugenzi, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri ya Siporo Rwego Ngarambe, minisitiri Inkurikiye nka Christine Wamifotra, minisitiri w'urubyiruko utuma twishima Jean Paul Abdara, Patrick Mugenzi wa Minaloke, ndetse na Ugirashebuja Emmanuel wo muri Minijiste, Ingabire Paula wa MICT cyangwa Minisiteri y'Ikoranabuhanga, Meya w'umujyi wa Kigali Samuel Nsengiyumva, ndetse n'abandi batandukanye. Reka mpindure ingingo. Muri bimwe rero mu myanzuro n'abashyizwe mu myanya n'iyi nama y'abaminisitiri harimo Gatabazi Jean Marie Vianney. Uyu yahise ashima Perezida wa Repubulika wongeye kumugirira icyizere akamuha inshingano muri komisiyo y'igihugu ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi. Mu kwezi k'Ugushyingo ku mwaka wa 2022 nibwo bwana Jean Marie Vianney Gatabazi yakuwe ku mwanya wa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze ko yahagaritswe kubera amakosa arimo gukoresha imyanya, arimo agashyira igitutu ku bandi mu nyungu se bwite. Kuva icyo gihe kugeza ku itariki ya 16 z'uku kwezi kwa Nyakanga, ubwo yagirwaga komiseri muri komisiyo y'igihugu ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi, bwana Jean Marie Vianney Gatabazi nta zindi nshingano yigeze ahabwa. Gatabazi yagizwe komiseri n'inama y'abaminisitiri yateranye kuri uriya munsi ku itariki ya 16 yobowe na Perezida wa Repubulika. Abinyujije ku mbuga nkoranyambaga rero, bwana Jean Marie Vianney Gatabazi yagaragaje ko yishimiye kuba yongeye kugirirwa icyizere. Mu ijambo rye ati, ntewe ishema no gushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame kubw'icyizere yongeye kungirira cyo gukorera igihugu nka komiseri muri komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abari abarwanyi. Yakomeje avuga agira ati, niyemeje kuzuza izi nshingano ndangwa n'ubunyangamugayo n'umwete byubakiye ku buyobozi bwawe bw'intangarugero n'icyizere gisobanutse ukomeje gushyiraho mu nyungu z'abanyarwanda bose. Imana ibaha umugisha hamwe n'abanyarwanda bose. Jean Marie Vianney Gatabazi yahawe izi nshingano nshya nyuma y'uko mu
bihe bitandukanye yagiye asaba imbabazi yakizeza ko niyongera kugirirwa icyizere amakosa yakoze atazayasubira. Uretse kuba minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, uyu mugabo Jean Marie Vianney Gatabazi yakoze izindi nshingano zitandukanye zirimo kuba guverineri w'intara y'Amajyaruguru. Reka mpindure ingingo kandi njye mu butabera nkubwire ko Sengabo Jean Bosco alias Fatakumavuta uherutse guhabwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 2 n'amezi 6 n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yakijuririye asaba ko yagabanyirizwa igihano ndetse gito yahabwa akaba yagisubikirwa. Mwibaruwa Fatakumavuta yandikiye urukiko rukuru rw'umujyi wa Kigali ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa Nyakanga yajuririye iki cyemezo cyari cyafashwe n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge asaba kugabanyirizwa igihano ndetse byaba ngombwa akaba yahabwa igisubitse. Uretse gusaba kugabanyirizwa igihano, uyu Fatakumavuta yabwiye urukiko ko ibyaha yahamijwe abyemera ndetse asaba imbabazi abahanzi yabikoreye n'umuryango nyarwanda muri rusange. Yahinduye imvugo ati naburanye impakana ibyaha byose narezwe maze urukiko rwisumbuye rumpamya bimwe muri byo rumpanisha igihano cy'igifungo cy'imyaka 2 n'amezi 6 n'ihazabu y'amafaranga angana na miliyoni 1,300,000. Nkaba ntarishimiye iki gihano ari nayo mpamvu nkijuririye. Fatakumavuta waburanye ahakana ibyaha byose yarekwaga kuri ubu yahinduye imvugo kuko yandikiye urukiko rukuru rw'umujyi wa Kigali ahamya ko ibyaha yahamijwe abyemera ndetse abisabira imbabazi. Ati ibyaha byose nahamijwe ndabyemera nkasaba imbabazi abona bikoreye mu buryo budashidikanywaho ndetse nkasaba imbabazi n'umuryango nyarwanda muri rusange. Sengabo Jean Bosco alias Fatakumavuta wanashyikirije urukiko rukuru raporo ya muganga igaragaza ko arwaye diabete, yasabye ko yagabanyirizwa igihano kikava ku myaka 2 n'amezi 6 agahabwa 1/2 cyacyo, naho ihazabu ya miliyoni 1,300,000 akaba yahanishwa gutanga 1/4 icyayo. Kuva ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa Kamena uyu mwaka nibwo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwahamije Fatakumavuta ibyaha birimo icyo gutangaza amakuru y'ibihuha, gukangisha, gusebanya no kunywa ibiyobyabwenge, rumuhanisha igifungo cy'imyaka 2 n'amezi 6 ndetse n'ihazabu y'amafaranga angana na miliyoni 1,300,000 y'u Rwanda. Reka nkubwire ko kandi mu zindi nkuru ziri kuvugwa mu gihugu cy'u Rwanda ndacyari mu bijyanye n'ubutabera. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhanga mu karere ka Ngororero ukekwaho kuba yarasambanyije umwana w'imyaka 17. Nagahoma amunwa rwose. Umuvugizi w'uru rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr. Murangira Bitsiri yabwiye itangazamakuru rikorera mu Rwanda ko tariki ya 11 z'ukwezi kwa Nyakanga 2025 urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwafunze umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhanga mu karere ka Ngororero w'imyaka 51 akurikiranwe w'icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa wari ufite imyaka 17 akamutera inda. Ubu uwahohotewe akaba yarabyaye afite n'umwana. Yakomeje avuga ko ibyo akurikiranweho byabereye mu karere ka Ngororero umurenge wa Bwira akagari ka Kabarondo mu mudugudu wa Gitarama muri Mata y'umwaka 2015. Yaboneyeho kwibutsa abaturarwanda ko batazihanganira uwo ari we wese ukora icyaha nk'iki cyo gusambanya umwana kuko ari icyaha kitajya gishobora gusaza. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB kandi rwihanangirije abantu bagira uruhare mu guhishira cyangwa gushaka kunga imiryango kuri iki cyaha cyo gusambanya umwana kuko guhishira icyaha cy'ubugome bihanwa n'amategeko. Dr. Murangira Bitsiri ati turasaba ubuyobozi bw'inzego z'ibanze kujya zitanga amakuru kuri uru rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB nyuma yaho abana basambanyijwe kugira ngo ababigizemo uruhare bagezwe imbere y'ubutabera. Ababyeyi nabo barasabwa kuzibukira umuco mubi wo kwemera guhabwa amafaranga yitwa gutanga ikiru ngo batarega uwasambanyije umwana wabo. Usibye kuba bidakwiye
n'icyaha cyo guhishira ubugome. Icyaha akurikiranyweho cyo gusambanya umwana giteganywa n'ingingo ya 14 y'itegeko nomero 059/2023 ryo ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2023 rihindura itegeko nomero 68/2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, aho riteganya igifungo kuva ku myaka 20 ariko kitarenze imyaka 25. Uyu muyobozi afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Gatumba mu gihe dosiye yakozwe yohererezwa ubushinjacyaha ku itariki ya 16 z'uku kwezi kwa Nyakanga. Guhohotera umwana mu gihugu cy'u Rwanda ni isakirirego, ni icyaha kitihanganirwa kandi ni icyaha kitajya gisaza. Niyo wagikora hagacamo imyaka 10 cyangwa 15 cyangwa 20 n'indi rengaho, icyo cyaha ugomba kuzakibazwa byanze bikunze. Reka nitse gatoya ngaruke twerekeza mu mahanga, aho turi bihere mu karere k'ibiyaga bigari tujya hakurya y'imipaka yo muri akarere cyangwa no ku mugabane wa Afrika. Thomas Lubanga washinze umutwe witwaje intwaro wa FRP, Force pour la Révolution Populaire, urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yashimangiye ko President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo agomba gukurwa ku butegetsi. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i Kampala mu gihugu cya Uganda ku munsi wa itariki ya 16, Lubanga Thomas yasobanuye ko ubutegetsi bukorera Kinshasa bwamuhigaga kubera ko yamaganaga ibyaha by'iyezandonke byabumunze ndetse no kunanirwa inshingano, afata icyemezo cyo guhungira muri Uganda. Yagize ati President Thomas Lubanga ariwe njyewe ari mu buhungiro yahatirijwe kujyamo i Kampala bitewe n'itotezwa we n'abagenzi be bakorewe kubera ko bamaganye iyezandonke n'ubushobozi buke bwa guverinoma yo ku rwego rw'intara n'urw'igihugu. Thomas Lubanga yagaragaje ko ubutegetsi bw'Kinshasa buyobowe na Felix Antoine Tshisekedi bukwiye gukurwaho vuba, bityo ko ashyigikiye ihuriro AFC 23 n'abandi banyepolitike bakomeje urugamba rwo kuburwanya. Ati dushima kandi dushyigikiye impamvu ya AFC 23, abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi n'abavuga abaturage bakumva. Agakiza kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kari mu gukuraho vuba na bwangu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Raporo nshya y'impuguke z'umuryango w'abibumbye ihamya ko Uganda icumbikiye Thomas Lubanga kuva muri Nyakanga y'umwaka ushize 2024, ndetse ngo banashyigikiwe n'ubutegetsi bwa President Yoweri Kaguta Museveni. Muri iki kiganiro Thomas Lubanga yatangaje ko ibyerekeye kuri we biri muri iyi raporo ari ibinyoma, kuko ngo iyo aba afashwa na leta y'i Kampala abarwanyi be baba bari ku marembo y'umurwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, y'umurwa mukuru witwa Kinshasa. Thomas Lubanga yashinze ishyaka rya CRP, Convention pour la Révolution Populaire, hamwe n'umutwe wa FRP tariki ya 10 z'ukwezi kwa Mutarama uyu mwaka wa 2025. Afite intego yo gukuraho ubutegetsi bwa Tshisekedi. Abarwanyi be bakorera mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngayo nguko iby'abanyekongo hirya no hino mu isi byo bihora ari hasi hejuru n'induruburi umuntu aba atakwivangamo ngo abone uko azisobanura. Gusa nuko Thomas Lubanga we arimo abitangaza. Igisirikare cya Kenya nahinduye ingingo. KDF, Kenya Defense Force, cyatangaje ko abasirikare 3 baturikanywe n'igisasu ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa Nyakanga uyu mwaka wa 2025 ubwo bari ku burinzi mu muhanda munini wa Sankuli Kiwunga hafi y'umupaka
w'iki gihugu n'igihugu cya Somalia. Kenya Defense Force KDF yasobanuye ko nyuma y'ibi byago aba basirikare bari bakomeretse bihutishirijwe mu bitaro byihariye kugira ngo abaganga batabara ubuzima bwabo, ariko birangira bitabye Imana. Yagize ati aba basirikare batanze igitambo kiruta ibindi ubwo barindaga abaturage b'igihugu cya Kenya. Kenya Defense Force yasobanuye ko hari abandi basirikare bakomerekejwe n'iki gisasu bakitabwaho n'abaganga mu mavuriro atandukanye kandi ko bari koroherwa. Iki gisirikare cyatangaje ko inzego zitandukanye zishinzwe umutekano zahise zitangira iperereza kugira ngo hamenyekane abateze iki gisasu, kandi ko muri uyu muhanda hoherejwe abasirikare benshi kugira ngo bashakishe aba bagizi iba nabi. Umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabaab watangaje ko kuri uyu muhanda hapfiriye abasirikare babiri ba Kenya, undi umwe arakomereka, gusa ntiyemeje niba ariyo yateze iki igisasu. Al-Shabaab ikorera mu bice byinshi bya Somalia, aho igaba ibitero ku ngabo z'iki gihugu iziri mu butumwa bw'amahoro ndetse no mu bice bya Kenya byegereye umupaka w'iki gihugu cya Somalia. Bitewe n'ibi bitero bigabwa ku mupaka, Kenya yakajije umutekano ku ruhande rwayo yifashishije abasirikare benshi n'abapolisi muri iki gice. Hirya no hino mu isi intambara zikomeje kuba isobe, ndetse abanyepalestine 95 barishwe. Israel itera Syria, Ukraine isukwaho umuriro, intambara zaguye imbibi zazo aho ziri kubera hatandukanye hose mu isi. Reka ntangire mbikubwira ko ingabo za Israel zagabye igitero Damascus mu murwa mukuru wa Syria, zivuga ko zigamije kurinda abahuriye mu myemerere y'Abadruze bagize umubare muto cyane w'abatuye iki gihugu. Iyi ntambara yatangiriye mu mirwano y'Abadruze n'abarwanyi baba Bedouini bashyigikiwe na leta yo mu majyepfo ya Syria mu ntara ya Aswayada ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa Nyakanga, ubwo umwe mu bacuruzi bakomoka muri aba Badruzi byavugwaga ko yashimuswe n'Abasuni Bedouin. Ingabo za leta ya Syria zinjiye mu mirwano ngo zihoshe intambara. Ikinyamakuru BBC cy'Abongereza cyanditse ko kuva ku itariki ya 13 y'intambara hagati y'impande zihanganye yari imaze kwicirwamo abantu 350 muri Iswayada. Ku itariki ya 15 z'uku kwezi ingabo za Israel zinjiye muri iyi ntambara zivuga ko zigiye kurinda Abadruze bitewe n'imitwe y'abarwanyi bashyigikiwe na leta. Israel kandi yagabye igitero gikomeye ku cyicaro cya Minisiteri y'Ingabo ya Syria ku itariki ya 16 z'uku kwezi kwa Nyakanga. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ati turi gukora kubishoboka ngo dutabare abavandimwe bacu b'Abadruze. Perezida wa Syria Ahmed al-Shara mu ijambo yanyushije kuri televiziyo y'igihugu yavuze ko ntabwo babafite bw'intambara na Israeli, ariko hakiri amahitamo abiri, arimo intambara yeruye na Israeli barwanirira abaturage babo b'Abadruze cyangwa kureka Abadruze bagasubiza ubwenge ku gihe bagashyira imbere inyungu z'igihugu. Ati ntabwo dutewe ubwoba n'intambara, amateka yacu agizwe n'intambara zo kurinda abaturage bacu, ariko twahisemo inzira ishyira imbere imibereho myiza y'Abanyasiriya aho kujya mu midugararo no gusenya igihugu. Amakuru avuga ko Amerika yatangiye kuganiriza impande zombi ngo intambara itarushaho gukara. Syria yo yahisemo kuvana ingabo muri aka gace k'amajyepfo yirinda ko intambara ikomeza gukaza umurego. Abantu 50 bo bapfuye, abandi barakomereka mu nkongi y'umuriro yibasiye iguriro rinini mu mujyi wa Quds muri Iraq. Guverineri w'intara ya Wasijiti Mohamed al-Mayahi yatangaje ko iyi nkongi yibasiye iguriro na restaurant aho imiryango itandukanye yari irimo gufata amafunguro, ku rundi ruhande hari abahaha. Abashinzwe kuzimya inkongi bagerageje
gutabara bamwe babakiza inkongi y'umuriro. Hahise hatangazwa icyunamo cy'iminsi 3 hana atangizwa iperereza, ibizavamo bikazatangazwa mu masaha 48 ari imbere. Mohamed Ali Mayahi ati ibyago byatugwiririye, twajyanye mu nkiko nyirinzu na nyiri iguriro. Abaganga bo mu ntara ya Gaza babwiye Al Jazeera ko abantu 93 biciwe mu ntambara ibera muri iyi ntara ya Gaza mu masaha 24 ashize, bituma imibare y'abahitanywe n'intambara iri hagati y'igihugu cya Israel n'umutwe wa Hamas ikomeza akwiyongera. Banavuze ko kuva mu rukerera rwo kuri uyu munsi w'itariki ya 17 ibitero bya Israel byahitanye abantu 18, by'umwihariko 13 muri bo bicirwa mu mujyi wa Gaza. Ku rundi ruhande abasirikare babiri yo muri brigade ya 202 bakomerekeye muri Gaza bahita bajyanwa kuvurwa. Abadruze rero basohotse barasubiza. Umuyobozi mukuru w'idini ry'abadruze bo muri Syria, Sheikh Yusuf Jaribu, yamaganye ibitero bya Israel yagabye kuri leta ya Syria yiyitirira ko iri kurinda abaturage. Ati igitero cyose Israel igaba kuri leta ya Syria bifatwa ako kibasiye umuryango mugari w'abadruze. Umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga uyu ni Bwana Marco Rubio yatangaje ko impande zose zihanganye zirimo na Israel zemeranyije kugushyiraho agahenge. Hari abasesenguzi bemeje ko ibitero bya Israel kuri Syria bitagamije kurinda abaturage b'abadruze nk'uko byatangajwe, ahubwo ari uburyo bwo kwagura ibice Israel igenzura. Reka njye no mu Burayi nkubwire ko ingabo za Ukraine zatangaje ko mu ijoro ryo ku itariki ya 16 rishyira ku itariki ya 17 Nyakanga Uburusiya bwakomeje kurasa ibisasu bya misile na drone mu bice bitandukanye by'igihugu. Raporo yasohotse igaragaza ko igisirikare kirwanira mu kirere cyavuze ko ku itariki ya 17 uyu munsi cyahanuye drone zigera kuri 36 mu zarashwe n'Uburusiya. Bana atangaje ko mu ijoro ryo ku itariki ya 17 z'uku kwezi kwa Nyakanga Uburusiya bwarashishije drone 64 zo mu bwoko bwa Shahedi muri Kursk, Mirilovo, Primorsk, Ahakaska, ariko ahantu bashakaga kwibasira cyane ari agace ka Dnipro Petrovisk mu gihugu cya Palestine. Minisiteri y'ubuzima muri iki gihugu yatangaje ko hari imiti n'inkingo biteganyijwe mu gihe bigomba koroherezwa kuhagera. Yavuze ko amakamyo atwaye iyi miti n'inkingo yoherejwe ku bufatanye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rishinzwe abana UNICEF, ariko nta biribwa biri imo. Reka ngiye gushimira we twabanye muri iki kiganiro cyo kuri uyu munsi w'itariki ya 17. Mwifurize kugubwa neza uherereye hose mu isi. Ibiganiro byacu byo birakomeza kugeraho mu bihe bitandukanye. Mwifurije amahoro n'amahirwe. Ciao ciao, bye. Kefa Advert Producer, gukorera advertisement, kwamamaza bivuga kuri business yawe na documentaire zabiza ubuhamya bwawe cyangwa ku cyari cyo cyose ushaka gukoreraho mwijwi ryiza ry'umwimerere bya kinyamwuga. Nyandikira kuri WhatsApp cyangwa umpamagare kuri nimero zikurikira 0782 82 89 24 78. Advertise with me professionally.